Ag bar ring a dód an tra Allianz treis trí chluthe agus é tailte gomarcó bhí Ros Comáin. Ba chasúil gribh na rialcha nuaig dulchan tarafa Ros Comáin agus an Mhí. Bhí an Mhí sit sa trí háit a rang a trí agus go dtí seo bhí oirithe leo roinn fast scóir na aimsiú. Bheadh tionchar nach beag an gluthe seo ar chuirsaí ardú céime an naireocht de Ros Comáin carlan na dréibh se bócach nó naireocht is an Mhí rán na ctínste chlí a Páirc Táilteann. Macht darmach donnacha a hamman tráthruachta. Ahraháin atá denta ag chun na Mhí, by Adam O'Neill is just lína lechúil an áis Brian O'Halloran, sé ón fréin captaí na fórne gimar sa lína lán tasach. Waidil le Ros Comáin, tá Enda Smith do seach go dearnach i bPáirc, mar sin bheith se catha gansaí a hocht. Tás é Ronan Daly an áit Conor Hand sa lína lethasach, so Comáin de géar a fanat ar bhár na rinne. Oh, that's a shot. Nóibh, ní féidir sin roií gaáid sa tíirne ach an tí John is Ros Comáin. Tá sé Enda Smith, mar gus me se catha gansaí ar hocht, Enda Smith a raianis, chuinn siad sellh. But you came McKeown Trasna. Tá siad faideach tá Mhí coineáil a go imróí siar. So dúir si faoi scóir tí mag an stúa. Bhil seo de Ciarán Mórta, tá si builte áda Ciarán Mórta, tá si builte go deas. Brat aráiste, á cholín. Na Mhí a teachta ríisnis, fir mhór ag chun na Mhí. Seo seansa sin ag Conor Duke, agus tá sí builte go deas Conor Duke, agus tá na fórne ar chóscóir. So, an chiicamach ag Billy Hogan dul tíis sin na Páirc fecinn trochaí rug an Mhí ar an níireach sin. Tá treileh Ros Comáin arís, Dylan Ruan, siar go fada a Shane Conan. Is Conan nis canna ísil builte steige. Páirc Enda Smith inis. In the third free score, tá sí fós aige. Tá sé tíbh sig an stúa ach an gasa sí sin fechar an Mhí a chas an Mhí an íireach sin isteach. Bhí sí meáteag th báirige. Is go mar a teachta ríis agus tá siad an óachtarach. Is an Mhí tá an seop mar tá go leor úna deile le súla sin ar bhealach. Fós acha tá an gúdbar teach níos Conor Carroll. Gailefach ó rúchas. Conor tíb mog an stúa a móthir glíhon ar yes, builte ord agus builte crín. Bhfuinte eile. Siad ráis chun tosa. Dúir sin trastar dín cúlbar rífur se can deas tí slútha. Tá an cant sin a titir sé méile chúló lena gharna sin Keith Doyle den ar bar. Dí Lorna Páirc Brisise síos. Scóir tá sanna se chun na Mhí sin na fearlá Páirc fear mór Brian Menton. Menton is just a gáinil. Dí Jordan Morris a tuairt faoile in a chitó can mór ord agus ríis casan sí seach go des. Slú bra takeiste go Páirc Táilteann ar 9 Páirc Táilteann a chorú le denmh. Am go teach just the Ciarán Mórta inis le Ros Comáin. Clúisiú deas an seo inis agus seo an seans. Dylan Ruan chur ar a trasnán, cúlbar déanana go maith. An was reached there. Sean Rasper agus an tábhailt. Foul Denton Thompson. As an ois, dan rud fair beidir fin bell, ní len am chur múla. Kicks here in Rodella shot an ear to chin, Dylan Ruan, agus will she put our trust on, she got our trust on. Rosta. Conger chun taobh léine. Se le fáte raiste na Ciarán Caulfield. Ar an Robbie Brennan tá a bhail na Mhí inis. Is an choráig the teach go láidir an teochanis. Jordan Morris. Fósaigh Jordan. Pass deas a seas a spás an seo. Go háling ag chun na Mhí inis. Luas leis an nunsaí seo. The own friend ar deire builte ord agus builte críd sin. Scór beidir an lé ag chun na Mhí.
Comáin teachtar ríis inis, agus iad an ceithre chólín sin chun céin, seo the Enda Smith. Enda steachtar Garnell. Rashi go ríis, al cúlbar Jana go mac ar Carolan sin. Seo the Enda Smith. Enda place go read, Enda tort faoi agus Enda gam Sean score. Cúi chólín atra inis. Cotton Scott, Genta. Sean Coffey. Nish, Freihunty, John Nish, and An Mhí. From the Shane Welsh, Lon Tossach. Shane Garistach and Pascal Ristach again. Glusha the Asa Johanish. An Mhí to Emery, yes, Emery Clay. Shot chance, better score for Saka. With chance of Cole, shot on goal, score to Egg Sean Coffey. Hostashe, agus Kriechtashen, Glushachshen. Geen goal scorelte. Catch British she is Chelle Fort second An Mhí reached. Saka turn Adam O'Neill. Pass chance Butchers Jahigach, Vadal Ronan Jones. Touching Ronan Jones will called on Dara goal scorelte come An Mhí. Agus a Gretza. Corum. Go goal in Nimach Shaska second. On Chachtanir it come An Mhí. An Mhí teachtar ríis, Kieran Caulfield. An Lewis leis, an pas Coramaige. So the near chin go gaptín on Frain of now go hauling. Machartív, Coolbar teachtar machanish, Billy Hogan. Billy Trastnax, ta Rihan Rosh, umlan nish leis a bhur an baile le tamla nuas. So the Kieran Caulfield, agus Kieran Caulfield, now bowling a das, or a Trastnon. Billy Hogan teachtar mach ríist. Agus Dear Coolin one is in a foreigner. Should ear the chin Connor Duke. It's few brought the rush now agus Peire and Cantrin. They banished An Mhí. Robbie Bishop Brossos has made the second joy. On Shelvak ríist. This is the Garish Dachan shot. Should quickly Keen Connor Duke a third fee will in trio. Buaicphointí to Brut Orashta reached. On Creacha Joy An Mhí. So now though Bunyan Bulcha Jaw agus Bua Bro a An Mhí.